active oram dragadi nakan nama chasal lagadi nama de mi khar lokhoga majority phang matam da mi kuntra ma thoke lebadam da government formation trawgena ekoi gi floor test wi rona governor da hai matam da tawdiya ponte bo madu potu ngam da banina adagi sona kan da ekoi gi hanagi CM da adum support ro lebo kangu jida nga sagi CM na paikhalami ba CM na puthomi ba CM na ngasi di mit panghalami ba hai tar praja miyam da hanagi former CM na tormi posit torom dragadi ekoi langol gi area da example pijage ko CM support to bontra BJP gi koi support to bontra pro BJP da gi pon ante mayam comment has been ko sum pirakane sum hai kan but achumba reality ekoi torom potu gi pot am kadang hai ge di langol jam nakna imphal lagi kilometer kyano koi langol gi sing pareng je ko sidai sidai koi gi kuki gi yumna kaya yum kaya leram ge ba lising ani ge mya na tro leram je hoji moi thugai ba irang jor ba kai bu toi ba dagi moi chen gi bu pot myam de khang pone ba sigi pot myam sing da ekoi yeng bio ekoi gi manipur gi oina indigenous oina homin rak pa ekoi gi naga gi community sing ba chin law sing adu ekoi mitei community sing marakta yamna nak pa ekoi ga nakna naga community makta tena ba beli ga sun myam nakna belu gi chang ta ba pot ang tai jari di kabui proof se mu we ba miras ko si kabui proof na lei ba jaga se mahabali hai gi ko number 1 mahabali gi pot sing se chai thor amoi swai dum lei ni cookie koi gi kano gi kabui kangu sing se are koklong adum lei ko are ka sham thong kabui kun adum lei ba swai da ko are ko yang thang kabui kun lei adagi mafam adagi chom bum kabui kun lei ba sing moi gi jaga sing se expansion am kabui kun maming thom ba se udabni seng na hai de ko sumba mayam se uji ki cookie gi umbrella to pakanda mapan gi influx of selak illegal immigrants or narcotic ko so called mayam maming to kan to ai ne habitualize kan to na hai kangu sing se makhoi gi pot sing se puchan da sandro kun ba expand ro mafam khang da ko gi population growth ka je da cham kai mathak da hengal ine ba percentage ka ko mina som da world gi lei da 10% pa da India gi 70% oi kan moi di 160 70 plus da hengal 50 plus da ko sigi pot mayam sing sigi pot se kai gumba puthok piram ba ji puthom da taraga di ekoi si karam kan da kamai look ki doino si miras khang da pot am lei ba do swai da ekoi masi gi je summi masi gi posit to hokdra di koi thinking committee orani hana thaja da ma gi pot chamin na gani hana lei ba group man ba ama aina uja ba observation da ko amana praja singi oine koi miyang gi mihut oi bada mihut che koi na pam da mihut ne na koi community amna ju hare koi na ju pam dre but amana silaga koi amuk yeng ba mathau tai haina khalibra haiba pot amasu leire ko adagi nga sai mamang de koi na haiba uji ki aina maming amaka uji aina panjab do ko uji ki Facebook ta uji kanna viral oi na ainu ji haiba maming amaka koi gi kakai uji aina ma hapan jagi do ko sigi matang si ni am luri je koi kai gi no hai kan da madugi pot no kai gumba kakai sing sikison sumba taraga di paunlinlan se koi uji mastermind na koina haijariba mayam su adum hainariba pot mayam singse sigi pot se matamdagi hauna magi minister amagi post amagi any pot amagi tanaraga lakpada pigi daba potuna maram warakanda magi potugi yekna boga dongna laiba pot moi hujiksi gana hangi Guwahati mifam da tangkhai gumba mana yaningba tangkhai amni yaning da pot subject to correction du is mai leiga hairi pot sida aikoi hujiksu yamna luba phibum amada cookie sing government formation da yauba yadi haiba haijade leite ko but formation sim toro targasu kanana oigaduna pot ama khangdabani na sem ngam da pot am dang lei aduna active oi bagi pot ti animak tu oi banu animak langnaraga ngagi se semani semoi lei bani adubu jun gi manung sida kai gumba ikoina mit tu ubu phangdragadi pot se dissolve tor pa ya bai pot am lei ba India gi law se ikoi 6 month parliament gi ayaba loroga president rule se extend to ya han di lei ko but adubu ikoi gi India gi jaga state sing de even 12 years president rule thamba 7 years president rule lei ba sumaina mayam ama 6 years lei ba koi lei ba sigi pot se lei bani na hauji double engine government la lemba ki single engine macha je tiega koi chemba yadana leirem ne hujik se ko adun double engine government lai oi baduna na ngasai engine macha je yare ma kai sem da ba center na su plan de torongani but kana da pidu na haje khangda na hujik statement ne tholop matam da any center na pibu da yare mo haido ade biren pam de mo hai ade som da koki gi fruit pangu gi de larok pangu du da mu mana chungchen na mana tholop du no ga mana re no hai sumaina biren sumaina haina ra ga leba positive prajana pami de popular government lai ra su president rule lai su chamana ra bani na popular government du lai ra ga makhoi du law maker ni khoi loin mak se oi biu law maker adu ga law breaker destroyer oi binu na haiba potu da ne na law maker oi biu law breaker oi bi ga no haiba ni tamu gi na ulak se tamu lak se ning जे तमो याम इंटरेस्टिंग होइबा पार्ट से मणिपुर की हाने की चिम से एन बिरेन करी मरम नंग फम थादोकिबनो हाइबसे तोगान तोगान ब कमेंटेटर मयाम अमगी इंटेलेक्चुअल्स मयाम अम जर्नलिस्ट मयाम का ऑब्जर्वेशन तोगान तोगान लेनरगसु मागी ओइबा वाफुम अमा एज अ पब्लिक स्टेटमेंट मोइन फोंदोक्त्रगसु सोशल मीडिया की खुथांगदा फोंदोरकपसे मसिगिसिना हानबने मसिगी मतांग सिदा हायप मानबा हाइबा तारे साइटी मानदब साइट अनि दा लेगदोरिबनी हानगी कोई एमएलए हाउजु को एमएलए ओइरी कोई बीजेपी के एमएलए एकराव एससी की श्री रामेश्वर थमगी वाफम दा
minister amadi chief minister oiba pamba miji yaman khibadagi ekhoi hojik fawa popular government am lingba ngamdabani habi wafam ama lei aduga hojik mamangi chief minister en Biren thamgi wafam da Pham Munnaba Pamdaba damak Pham Thadokpani habi wafam anisigi marakta lainari ba mari chele be se je tamo kamai yen Pakum de jike kogi hojik hai tare BJP or BJP ki opposition amaga BJP ki kari hai tare hana ki legjabam ga ani lai bidong jik thwe opposition je hana congress ka tane na khanu ne opposition je BJP ma tuzum dai re bujik ko awna moi absolute majority phang bai wan tho dum le hendre praja sing na kari khalli kai dori kaim ta khangde aru ga hojik khoi gi ngang statement mayam thole hojik khoi yam bai man da kumani gum na mamang da thambi wa pham mayam du da even june tha ji mong de khoina pot ama mo khoin tang dang mom le pangam dragadi government ju suspended animation da Masi Mohota PR hojik lai jidagi sina tabida pura dissolve tokthokraga moi MLA oriji bokta oi phangdaba matung tarakpada mokoi amuk hana mapunsigi MLA BJP oigra Congress oigra ni wafam ama ko saija phangmatra phangdabi wafam ama lakpi am khana bai tangka ungero kadra na khale awna masung bo mayam sing popular government ama lehan bandaga lehan dabagi khena badu de ko hojik praja sing naga su ubo phangtre ekoi article 356 impose toroga su president rule or governors rule hena khangna basi posi leiraga su manipur hojik kesu thoina ahongba kaimta ekoi hojik ude but statement na se kona political parties singi leaders singi tholai statement mayam je kon makhan mayam mo ji ui adai koina CM Biren gi hana gi CM Biren gi official Facebook page ta Pham Munnaba Pamdaba dagi Pham Thadokpani haiba pochi phajana viral ogi ba topic amu oi ngasi koin khanari je ko aru sigi momang da ngasai yambana thamgi ba yam beman thamgi wafam doi hanjan jadraga hai tare masigi pochi su partially dum chumbo wafam mo su dum oi bi ai lairamba taraga de dum namdana paisal laga lairamba Pham Thadom da taraga di irang jingji manungda atop mayon am oiram su ai president rule je laktringai da haida laktana matam khrang chondaraga leirakan da hena damthiba sathiba pot am dum tholam bu su ai tongan ba amukta malem gi koi democracy chatpa yamna maming leiba lamdam ama sigi manungda koina 1949 da march to workan da manipur leigram matungda ngasi tillakan da constitution pi ba safeguard provision mayam singse aikoi chap chana phangi natraga phangde haibje praja singna ngasi judum uraga leir wafam amani sigi singsi mayam marakta koi hujikti da sengna hai ga taga di koina da sengna tongan ba statement mayam ama koi gi praja singi marakta su ngasi thoiba Pham Munnaba munadawi pochi masigi pochi mu thammakan sigi topic sigi manung channa dum aini pusalaga thamjani wafam da even ngasi se koi governor se siroi gi chali na ko khul da ko chatpa matam da governor chatpa matam da di mayam ama mi sing dum security arrangement na torong gane na khalle adu wa ai ngasi adum kaino phok yaujiroi yang bopi police station boko adu gi mathakta police station gi rom da gi kakhala khulom chatpa lambi se kitang khudong jadau mande na mamai lera halakibni ko sengna hai tar ga di madugi security se aina khalu na hatta wai chai dana khoi gi se khoina nahan ai so sampu yong chi chai ton makha da thapam chalu matam da hai tare lehauri ba ta kesper gar gi tara kun khin na gari chau khin army myam chai pham check tong to gi poram gu urak pase som da kachu uhode but government na silla kanda government gi se even hayeng ji DIP gi myam chakani na paw amadi phang ngasi su khachana hoi ngai hayeng ju chakani na paw phang ayuk ta ko sum da ga di puraga chat kadra or governor halakpa matam naga yauro ga di khara yagadra haiba poram le du helicopter chakrabam se or smain taw lei manung jida sigi tholei ba myam sing sisu ujik even koi gi governors rule or president rule si lei bagi hoji ki mamang da koi gi jun me March 8 ki da union home minister Amit Shah na koi gi free movement kano tor ni haiba du ngam gi de na ko adu bo handa kis namduna governor na madura asoibam su lei gi da torpagi phim mali adu hoji swai da Pham Munnaba boy poram se or kan da pham si dum hayeng adum koi na hik hingi bo masi munaraga lei bi dum lei do male maram de hojik se ekoi lewa ki oiba thoiba thodo wathok mayam sida ekoi na kari toroga kamain toroga thengnagani haiba pochi khangna daba amana toba amana thajana daba dagi amana ngangba amana hunaraga singdhanaraga leibe film da loinok dum ui hojik se je koina hana ge CM phai natraga phate natraga hojiki amuk or kadaba phagani entra faroi nainabru ju thoina masi thoina kana ga do manda poram lei hojiki leiba situation sida any xyz amana yamba yamandani apata wa ma high grade hojik Pham je koi ge adagi CM gi kaino si union government central government dagi moi leader sing na hapak pa taraga di kwai dagi achon bam da hapak pa yai kan hari se yamna oi thok pa ya ba 100% thajaba possibility leibe ya pot am oi maram yamna akana ring me amra to da hapak da mungar ga mu kai do shur po de khra son ba moi na haibu zum ta ba hapak pa ma or na traga na koi nan suspended animation leibe je within 2 months from the date of suspended animation thang gi bu dagi hai tare ko CM ba ju bok CM ngam da la abni na noi myam jing ngam dre na ha na CM jong hapsal di kamai to wa question je toi nang question
situation ne maram di koina CM gi statement sing da koina mase koina ngasai koina news na sa thamjagi pot am ga aina koi thi pha yang giram basi magi mistake se kari no haina CM na amakak ma masana thadrok po ne na koi gi magi social media Facebook page mayam da ngasi viral hoye my only mistake where hen toroga amakak thadure banning of poppy cultivation, strengthening security along the Myanmar border, launching war against drug, preventing illegal Myanmar infiltrator, safeguarding Indian national security, protection of reserve forest, and implementation of inner line permit ILP system Manipur to protect the state cultural identity and demographic balance. I choose duty over political and stood by the truth instead of compromise. And important ko yaw evo. Sigi posita sum laikanda hujik se ekoina Facebook ki page da dinata ekoina WhatsApp ki khutang ja aduga kano da Facebook to mane ekoi kakai sing sit ena ko nupa ma ki pot am ko ji kan viral hoye ngasi ngarang je ko sei is the pot am khak yaw ji kai no da ma ge ji interpretation je handok matam da moi gi maroni na kuki maroni ko khang dre mai ton grang ji yaw ko sida handok patam da one shame hopeful call me and said few days ago ngasi de gina ko kai no kana kakai please contribute to the formation of my government and high CM oi ga do mi na mo da taw en high bani ko the man reply to bam khak yaw ba sir give a cabinet birth to a Paulilan because the demand for cabinet position for him was lobbied by all Kuki tribe and Kuki in Manipur to Biren. Since they did not get it, this crisis and conflict erupted. If you give him the cabinet, peace will prevail. And he said, I think CM moreover, I also told him, when you meet all Kuki tribe and Kuki in Manipur, tell them that you will not pursue the deletion of all Kuki tribe, and also assure them that the all Kuki tribe and Kuki in Manipur president will get a BJP ticket in 2027 election, along with rupees 5 to 6 lakh in cash for his pocket. This way, your approach will be correct. And also, pre-movement campaign will begin soon. Hana Guwahati meeting was very interesting and smile to Wamaka Wuzikana by Lokon Phang Bapot Amanigose. Let's subject to corrections you oichi, but Swice the Equinozi Biren Pham Thadokpani Matang request the Sigi who's viral or Biren and Thami Wapam there says the Paulilan Haiba Potama, Equina mastermind of this conflict or crisis meeting Kuki Tahan Magipota or Haibani Highway and Haiba Equina Toina Panaba Mayam Zuko. Equi or any cookie tribe they carry him home didn't go. Equi Cycle Mane Amaga, where home characteristic is that Sumaina high, Hyperposi amok Tolok President of Equino Jixie, Marakida, Yamna Suyadaba, Magi Horupum Kangdaba Mayam Amasu, Equina Tasena Harigati, Equi Indian origin Natrava, Manman nationalist Nedum, Kampam Torova Yam, and any cookie tribe, and Zeleba, Dilitation, any cookie tiger to Nomurumzi Lak, Pochina, Makoyi or the movement, Makuna Sagali port or Jalingam project Hagera, Hosiki, Adum Makung Chomi, Vive Tarquay crisis Singsi, Sigi Mayam Marcus mind to wisdom as he say never Mayam Marks the yawning the top of Manatra Sagi no competence motion tangle bagi potama Yaman Hibase, Yaman High Situ Ama, Makan Hamada the Equina, no competence motion, Equiju, my arms, one Makam Makanda, how get Shumba Potama, Amuk Lakan, Mamang the Gay, Paulilan Hoygas, mind Tanner, but even Deligi, who's Narangan, a fired San Griba, Pai Padent, River Koye, Delima Kanoge, Moye, student in Wingi, Moye, Keshoge, President Hype Tareko, Guite Duna, Tamay Statement, the Ringarang, Koye, Nupam, Koye, Kanogi chat pada thamai port ekhoi swaida sum tai sinaba yaroi da wa adagi Biren je lokthog di makoi wari sanani makoi na hagi statement mayam da ko adagi amu ekhoi gi hujik revolt toroi ba aduga government ama CMG popular government ama Biren na ta wa hana su ekhoi gi marka toroi ba singjida sumaina ekhoi gi kari hai tare ekhoi gi hopeful one CM hopeful candidate amana sumain toroi haiba manung da Paulilan gi pusalapa any ku gi try ki pusalapa any ku gi try ki ST list ki deletion mu tawna ba honarak pa adagi makoi kuki gi machine sing na ekhoi 1991 apam gi mifam da masigi poche yam wrongful decision ni ekhoi chance pd na thadau gi adagi wifi gi paite gi simte gi kangte gi mayam amana even maduda kaino bok yaw mane kaino gi kuki gi atopasu adugi sing duna i ba pot mayam yaw na sum chak chang na mayam sing ji marakta ekhoi gi lairiba elected oriba hoji te ekhoi gi equal na moi MLA org lairiba kangu sing jina ekhoi gi Manipur da hoji burning one muthat pa yadan lairiba pot sing ja sida sum achak pa mai du
थाव हजन बैठा सुम लंगना भाई महुता पुलब तो अमतंग पुंजन नरगा मौके के पोतर पॉपुलर गवर्नमेंट नम सेम मजु प्रजा मियांग को चमिनरजु तौबगी महुता स्माइना सुम हुनरग लाइबा अदगी हानगी सेम नम हाइबा हुजिक ओइनिंग बसिंग नम हाइबा ओइनिंग बसिंग दुरगी जो अमु हुजिक कनानो ओइगद्रबनो हाइबा पोतदि अमु तसेंग नम पुथोगा खिल्लगा जो थंब ngam ngasagi pot sida ekhoi mi do kunma thoi chure kolum doi chure tare na support tore kun tare chure kun ipan chure ani da ngare ahum da ngare toraga government je suksem sem da ne adum lai tar ga di sem bu su pak ngam dong man de ba aduna moi je okay semba semge haiba taragadi ngasai yam haiba du maina amuk moi masen je phamin raga tin yo tharaga lewa ke issue ji kamai tholok kono issue ji kamai loisan gani government kamai sem gani yamna maru mara tappa ing tappa peaceful oiba society mu pro taragadi aikoi ji punna miyam manipur praja la kuntra mari manga ji gi mute ni koi mayam je mute kharana karan tarosu lemau majority of the elected singjina aikoi na lohum thokwa responsibility moral responsibility haib tare madu lowdri bokti sem na smaina haigera amana ma haigera si wahan thok laitaba khanabada Full taro itu pun namun yang lainnya is main tamje. Okay, tamu yang nunggu aja. Tamu kita nunggu lagi sih. Tamu punjen mengam dah bagi ofam sini yang cawan lagi sih. Punjen mengam dah bagi menung tadi. Ngasih cip minister oining bah, memang yaw ya bagi ofam lagi. Minister oining, memang yaw ya bagi ofam lagi. Kem memang thong lagi memang sih. Kali kita punjen ngam jadi sih tamu. Why? Kaino ni dah, koi ke ayam mana, koi ke khongban upang kerja kok laga tika kerja teroga ada yang bersian, kai kai itu nak kang dah koi ke kaino hype tari ni, ain ya terus su ya bamong dah mana, pai bamayam, mana masing yam nak kai, koi manipur ke elektrik singje koi jam taja betul ko, ada nak ngasih moi business motive ama dum lagi ba, tika tu bagi nanti terus hatan bagi rom dah, koi lewat kau nak kathu oge, koi je tersiang nak hari gadi, koi lewat kau na, lewat miyam perja miyam ke mihut ni, koi je law maker ni, legislator ni, koi je law maker oiri have the call na law breaker oina mayam na ngasi ura ise makhoi gi ta sengna kaino hai tare koi gi first na former duty of an elected representative kari no je masana magi board responsibility kai logu dum je kaw ro mi na masing yam bani di haininge si kaw ro ga di kamai na punsan mangam ni punsan mangam moi ado tar ga di koi ta sengna first and foremost duty of an elected representative say to protect the dignity of the house because house serves the nation that means first and foremost duty is to protect life and property of common people hai bese masigi posi makhoi na kaw re adagi koi rule of procedure and conduct of business of every legislative assembly laiba singji gi pi ba manipur legislative assembly gi ju atopo gi singi ju ba adagi koi na even parliament gi loi lai gane ba ko sigi procedure mayam singje kala ga chonga pu chat pa ya ba dong ngasi uba mi masing ni yam jalak wa tare procedure singje am da kala chat pa ya wa ba procedure kala ga sum chat ki buduna ngasai gi koi gi da sen ngasai koi biren na hanagi former cm na hai gi ba magi only mistake se do senior na any mamangi round in thamjagi wapam singche masigi hairak pa pot singji da manu ji thamai pot se ngasai pen da buduma pan tholok pane afaba thabak khara lewa ki ona tawji hairak su afaba ne khangna ekoi gi lewa thugai ji sine ne khangna jarju support tok na ba mi do yamak tar gadi ta seng na hairak gadi makhoi ju ka sai ngasai gi pen da buduna hengalak tana ngasai gi pot singche masi pham thadokna farabra kaina thadokpa oiram buju yai na khalle maram de ekoi se thamgri ba magi mistake to ai gi do senior na thamgri ba pot manga tok tret pi gi ba point sing da hype tare ko masi ko ne yam na kumna ningjang ba ya ba se ko tripura da tripuri kamai mutki aruga hoji tripura kana na govern toroga pali aruga even bengali mla mayam sing hoji karama mong da sasan tawri adna tripuris mayam sing na kari face tawri kai ba se masi ko kumna ko manipur praja ko ne sunai na gadaw ne ba mutki ba mutta ba post to ko ju almost mut lab ne even ko handa kari gumba ko na kana ko honorable cm na pukal hari ba ai mistake shin na hari ba point khara da ko even ga sagi any ko kritai ko deletion bu yaw ni ma da ko Facebook oi ja duga ngasai any cookie try ki matang ji ko na ngasai haibdo 24 April 1961 da moi office of the cookie national assembly northeast indiana ngasai grace coasters da mai impal da phongi bo pot da yauri bo pot se joint public leader of cookie community of manipur condemned the resolution taken by the state government for recommendation of any cookie tribe in a settled tribe list of manipur na moi thoki ba se do madugi copy me ang se moi chief secretary government manipur ka me am lam pi ko ma se loi yaw ne ba recommendation of any cookie tribe se masi wrong decision ni government na without giving any chances for consultation madugi pot admaina community sing do involve to bugi pot pi de kana so hai dena ko okay tamu matang sida ina wahang je ni jangai politics ma pa sida ni ko tamu bu am serious oi ba ya ma puchan bire adu tamu sa hauki me gi tang tara mari da ha national media gi sources khara da gi ha da manipur gi hana gi sim se and biren gi yum da MLA tara manga da gi ne kun phawgi oi ba meeting ma phamgi aduga manipur da karam ba no bolenga ma lakna bu hotna bagi I did road a hati kamai khana ga de have go home khana ga besini whereas other side amada amuk lai bana MLA kun hen bagi have ta chap chap ma sing se dum dynamic oiraga su MLA kun hen bagi oiba team ma de dum amuk lai ri
हाने चिम से एन बिरेन जी यादे है वफम द युफम ओइबा अदो टीम अनिमक से अदुमक एक्टिव ओइरिब्रा हाइबो वफम सिने अदुगा अनिमक सिदा अनिमकना अनोब लेंगा अमा सेम है लोनमक अपाबदी सेम गमद्री कई कमाई येंगी तब टीम अनीसी मागी नेचर कैरेक्टर से कमाई येंग टीम अनीमक लोन एक्टिव ताबने एक्टिव ओरमद्रगदी नाकन नाम चासलगदी नामदे मी खर लौथोगा मेजोरिटी फंग मतमदा मी 30 माथोक लेबदम गवर्नमेंट फॉर्मेशन तौरगेना अखोगी फ्लोर टेस्ट तौबिरोना गवर्नर हाई मतम तौदिया पोंतेब मदुगी पोतु ngमदबनिना अदगी सोनाकंदा अखोगी हानगी सीएम दा अदुम सपोर्ट तौर लेब कांगुजिदा ngसागी सीएम ना पाइखलमी सीएम ना पुथोमी CM na ngasidi mid pangalami bhai tar praja miyam da hana gi former CM na tormi posit torumdra ga koi langol gi area da example pije ge ko CM support to bontra BJP gi koi support to bot pro BJP da gi pon ante mayam ma comment has been ko zum pirakane sum bhai kan but achumba reality ekoi torumba potu gi pot am kadang hai ge di langol jam nakna imphal gi kilometer kya no koi langol gi sing pareng je ko sidai de koi gi kuki gi yumna kaya yum kaya lerumgeba lising ani gi myana tro lerumise hojik moi thugai irang jawba kai bu toi ba dagi moi chen gi bu pot myam de khang pane ba sigi pot myam sing da ekoi yengbiyo ekoi gi manipur gi oina indigenous oina homin rakpa ekoi gi naga gi community sing ba chin law sing adu ekoi mitei community sing marakta yamna nakpa ekoi ga nakna naga community makta tena ba beli ga sun myam nakna beli gi chang ta ba pot ang tai jari kabui proof se amu we ba miras ko si kabui proof na lei ba jaga se mahabali hai gi ko number 1 mahabali gi pot sing se chai thor amoi swai da zum lei ni cookie je koi gi kano gi kabui kangu sing se are koklong koklong adum lei ko are ka shamthong kabui kun adum lei ba swai da ko are ko yang thang kabui kun lei adagi mafam adagi chom bung kabui kun lei ba sing moi gi jaga sing se expansion kabui kun maming thom ba se udabni seng na hai de ko sumba mayam se uji ki cookie gi umbrella to pakanda mapan dagi influx of select illegal immigrants or narcotic ko so called mayam maming to kan ma to ai ne habitual as kan to na hai kangu sing se makhoi gi pot sing se chanda sandrok ne ba expand tor ko mafam khang da na ko gi population growth ka se ta cham kai mathak da hengala ine ba percentage ka se ko mina somda world gi lei ba 10% pa da India gi 70% oi kan moi di 160 70 plus da hengala 50 plus da ko sigi pot mayam sing sigi pot se kai gumba puthok piram ba si puthom da tara ga di ekoi si karam kan da kamai look ki do no si miras khang da pot am lei ba do swai da ekoi masigi je summi masigi pot si ta hokdra ga di koi thinking committee orani ana thaja da ma gi pot chamin na ga ni ana lei ba group man ba ama aina uja ba ai observation na ko amana प्रजा सिंगी ओइने कोइ मियांगी मिहुत ओइबदा मिहुत से कोइना पामदब मिहुत नेना कोइ कम्युनिटी अमना जो हारे कोइना जो पामद्रे बट अमना सिलगा कोइ अमुक येंगब मथौ ताइ हैना खलिब्रा हाइबा पोट अमसु लेरे को अदगी nga sai mamang de कोइना हाइबो हुजिकी आइना ममिंग अमका हुजि आइना पंजाब को हुजिकी फेसबुक त हुजि कन्ना भाइरल ओयना आइनो जि हाइबा ममिंग अमका कोइगी काकाई हुजि आइना मा हापनजगी बदो को सिगी मतंग सिनि याम लुरिजे कोइ कइगिनो हाइ कांदा मदुगी पोतनो कइगुंबा काकाई सिंग सिकिसन सुंबा तारगदी पाउनिलान से कोइ हुजि मास्टरमाइंड ने कोइना हाइजरिबा मयामनसु अदुम हाइनरिबा पोट मयाम सिंगसे सिगी पोसे मतमदरगी हौना मागी मिनिस्टर अमगी पोस्ट अमगी एनी पोट अमगी तानरगा लापदा पीगिदबा पोतुना मरम वरकांदा मागी पोतुगी येकनबगा दौना लैगिबा पोत मोय हुजिक्सी गनहानगी गुवाहाटी मिफमदा तंखाइगुंबा अमना यानिंगबा तंखाइ अमना यानिंगदबा पोट सब्जेक्ट टू करेक्शन दु ओजि सुमाइ लैगा हाइरै पोतसिदा आइखोइ हुजिक्सु यामना लुबा फिबम अमदा कुकी सिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन दा यावबा यादि हाइबा हाइजदे लैतेको बट फॉर्मेशन सिम तरो तागसु कनानो ओइगदुना पोट अमा खंगदबनिना सेम ngamdabay pot amdam lay aduna active oibagi pot animak tu oibanu bo animak langnaraga ngagi se semani semoi laibini adubu jun gi manung sida kaigumba ekoina mit tu ubu phangdragadi pot se dissolve torpa yabai pot am layba India gi law se ekoi 6 month parliament gi ayaba lorga president rule se extend to yai han di laiko but adubu ekoi gi India gi jaga state sing de even 12 years president rule thamba 7 years president rule laiba sumaina mayam ama 6 years laiba ekoi layeba sigi pot se laibani na hauji double engine government na leram badagi huzik single engine macha je tiega koi chemba yadana leirem ne huzik se ko adun double engine government lai oi badunina ngasai engine macha je yare ma kai sem da ba center na su plan de torongani but kana da pidu na haje khangda huzik statement de tholok matam da any center na pibu da yare mu haido ade biren pam de mu hai ade som da koki gi fruit pangu gi de lorok pangu du daga mu mana sungjang na mana tholok padu ga noiga mana re na hai sumaina biren sumaina haina raga leba positive prajana pami de popular government lai su president rule lai su chamana rabani na popular government du lai raga makhoi du law maker ni khoi loin mak se oi biu law maker aduga law breaker destroyer oi binu na haiba potu da ni na law maker oi biu no haiba ni tamugi am pajaba lai ni ai